洗碗我喺度，阿梁連珠講咋，佢捧菜㗎。呢個。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani rutinitas kalian. Ini ada yang kejadian. Thấy có pin trụ ấy, cái đây trụ hay tụ à? Thấy à, có cô vậy. Mà thấy có quay những cái giá chùa sẽ phải chỗ số dụng muốn số chi gì vậy mà phải ở chùa đó. Hết tôi chửi à, hết tôi chủ rồi. Hết tôi chủ rồi.佢媽會認嘅，佢要咁樣配㗎。呢度三個，佢呢三個鬼整佢。即係30蚊咯，加一計下。唔係話俾要我要知個價錢。嗰個咩黑椒蒸牛肚你哋食得㗎？叫呢個好冇啊？好，我得搞掂啦。三個咁樣咯。未啊，我未豬肉未得啦，乜都食嘅。牛肚你食得㗎？牛肚咪食得咯。係咯，豬肉都係豬肉咧，我唔食。冇啊，呢個冇關有散吊，有咩？有散吊啊！Ini suasananya beda sahabatku ya, ini di daerah Saijun ya, di Saijun. Sini Saijun. Jadi tempatnya beda sama di bawah rumahku itu, di sini tempatnya longgar besar gitu. Itu ikannya tempat ikannya juga gede-gede itu. 地鐵站，康盛百好。係啦，開咗啦，但係冇夜市啊！我哋話。Tapi hari ini saya ini sahabatnya bawa tas 就冇 sendiri. 夜市上5樓。Ini belum dua dewi apa? Saya belum dua dewi. 買幾多樣啊？我哋ini teh ini teh wangi. 一個單嘅5個，超過2樣。我仲超過6件咪得嘅。咁係啊！你請到佢哋咪好咯，有伙計，係咯，請到有船飛。呢個捧菜嘅，你上面啲阿 QQ 啊，呢度做前菜。係啦，阿前邊就做魷魚。係啦，冇錯啦，喺嗰度嘅，喺門口嗰度嘅，過嚟。前邊落咗嚟咩？阿前邊落咗嚟呢度做，喺前邊嚟啊！嗰度咧門口啊。即係你上面唔請呢個後面請。佢呢度暫時唔請勞工啊，未請外勞啊，係啊。Tempatnya rame banget di sini. 想請外勞啊嘛。過咗65歲嗰啲咩佢就唔知係邊個人做啊呢啲嘢啊？好攰啊！大眾我哋係咧，邊個人做啊？嗰個男人咯，邊個男人啊？即係個經理啊，叫西裝嗰個啊。Di sini beda, sahabatku. Jalan sendiri. Guys. Pegawai ini kayak telo. Pegawai ini kayak telo sahabatku. 就話佢衰嗰啲人衰嘅格。人哋嗰個經理着衫嗰個唔係㗎，着西裝嗰個咧，你邊度嚟啊？佢走去你追攞住張單係金嚟㗎嘛，大佬。我哋飲飯飲熟啊嘛，熟呢個。佢29個版啊，咁就30個嚟版啊，即係1蚊咯，啱轉咗出嚟29個。
係咪隔離嗰啲惠航啊？買嚟惠康，係咯，隔離惠航啊。跟住咧就萬寧嘅，跟住有佢不過覺得有萬寧嘅噃噃。有萬寧搬咗落下就車房，車房梳化啦，係啊。萬寧搬咗落嚟呢度啊嘛，唔係喎，樓下71就係啊，冇錯啦，係啊。咁啊又有呢個咩好揀咯，新嘅好揀咯，有間好揀喺度啊嘛，見到間好揀啊，喺邊度嚟㗎？喺前邊咯。Kepitingnya tumpuk-tumpuk sahabatku. Ini yang kakinya berkan yang panjang itu. Ini warnanya kok putih ya? Kakinya enggak diikat jadi dia bisa jalan. Lainnya kan diikat. Lihat banget ya. Ada yang ini lumba. Ini apa jenisnya? Itu ikannya. Ya, begitulah tempatnya. Tháng tổ, Quyện Xuân Hợi á ba mà. Tháng tổ, giúp tổ, Quyện Xuân Hợi á mà. Ni去邊度都一樣㗎，計過邊度，你揸都係揸咗2蚊嘅啫嘛。係啊，不過你話人哋嚟睇下第二度唔好，係1-2蚊嘅啫嘛，唔好去到咁多咁啫嘛。貴你都唔會去飲啦，個都係咪啊？食早餐咯，咁話飲食早餐都 OK. Mbahku. Dasar. Nah, tukaran aku mau sahabatku sama mbahku. Wong kue kok ngeyel. Ini menunya beda ya sama di sana. Menunya juga beda.又食唔到幾多嘢，你食都食唔到2條，唔係你都要食嘢㗎，唔通你食1條孖寶酒啊？係咯，可能2個孖寶咯，我唔會去多數都係2個孖寶。肯定㗎啦，係啊，我孖寶都難食晒嘅，食唔晒嘅肯定，我哋食得晒嘅，好叻啊你，係唔愛煩咗4條嘢啊我，4條嘢咪食得晒咯。食第二樣嘢咪得咯，係咯，唔好食第二樣嘢，就係食佢咯。燒賣啊、蝦餃嗰啲1兩籠啊，一人1籠啊，咁啊啲。我哋都未食嘢，頭先你屋企未食嘢。係咪未食嘢就啱啱好可以食啦？係咯，可以食得晒啦。我而家都肚餓啊！我而家肚餓。而家肚餓嗰日未？肚餓仲好啊，平時都成日都飽，今日都肚餓好啲嘅。哎呀，呢個平雞肉唔多人嘅。邊個啊？嗰個人啊？啲乜嘢嚟㗎？如果唔少係9蚊係咯，真係嗰啲雲頓啊，炸雲頓啊。炸雲吞唔係韭菜啊，韭菜餃係咪啊？嗱，龍順呢個韭菜餃又有，好似走雲頓啊！嗰啲蝦啊餃啊，真係堅嘅。哎呀，我唔知啊，冇人叫你可以唔食，又唔係多。啊，韭菜角就龍順呢咁細粒。龍順呢靚啲啊！試下啦，又係。咁型嘅？即係龍順呢靚啲咯。
個優嘅，唔同啲嘅，我都覺得唔同呢啲嘢嘅。不過買飯又麻麻地。係啊，買飯又麻麻地而家。即係走咗個批咁多嘢個批嘛，而家佢整批新嘢。我會做啲嘢。食鬼咗我買個餸幾啊，我嗰個餸。食啊食啊食啊食啊！點解啊？Ininya belum sampai, sahabatku, belum sampai. Aku sih pengen makan nasi tapi nggak tahu di sini nasinya nggak cocok katanya. Ada babinya. Hả? Có tí hồ si, có tí chả hủ xích喎. Hồ si chả có tí hủ xích喎.又係白人都3個月啦，跟住咕嚕完都白唔靚嘅，你好濃。唔係啊，琴日嗰啲好靚喎，又好大隻，哦，係啊，又好大隻，又好食。姐姐有冇辣椒啊？誒，俾咗辣椒落啊！唔平㗎啲嘢嗱。誒，有倉分sahabatku ini。誒。超大喎！唔係咯，唔平嘅呢啲嘢，嗰隻都唔平啦，100幾蚊。係啊，邊個啊？超好啊！你反為佢呢個咧，晏晝去龍寶嗰度平過去啦，如果炒嘢都平過去嘅。即係葵興啊？係啊，環境嗰度啊。問嘅。咩嚟㗎？嗰個齋腸啊，夠未？夠啦，唔該。羅漢齋腸啊，幾靚喎整得。你食啊你食啊！呢隻教長粉，呢個蒸腸粉。唔知辣椒醬唔知喺邊度買啊？係啊，要入去嗰度咯。喺邊度啊？呢度辣椒醬有啊，呢度。喺邊度啊？唔係辣椒醬。嗰啲啊花生啊。係啊，你行入去攞嘅要。唔係呢個幾好，中藥不幾多就攞。嗰個有辣椒啊？嗰個飲點？有冇啊？有，不過咧我冇碟啊嘛。呢個嘢唔靚，聞到嘴暗味啊！有啊，炒咪咁咯。有啊，拉到嚟㗎。有咩啊？有火腿啊！你唔記得係火腿啊？係。有火腿啊，唔識啊。啲腸粉咯，隻雞包咯。係啊，得啦得啦。係啊，你唔係今日多人啊，嚟呢度飲早茶平啊嘛，你明唔明啫？所以人哋會嚟呢度飲咯。7蚊奶茶，7蚊奶茶29個8。幾多錢啊？8蚊你喎。如果你中午飲咪9蚊咯，分開條件㗎。好似8蚊你喎。呢個龍泉軒啊嘛。呢個要8蚊，我都唔知係幾錢米，我都唔記得咗啦。總之咧就係我哋攞單睇到就知嘅幾多錢。呢度咧就係7蚊啦，朝頭早。到嗰陣間咧12點咧就9蚊，有寫㗎。即係要11點之前走㗎啦。11點個走嗰陣時係12點咪9蚊咯。唔該啊，個牛肚啊嗱，可以遞翻過去嗰邊。做嘅龍泉軒有冇炒米粉㗎？好似有啊，有啊。炒米粉咯，有啊。炒米粉啊！有啊。係龍泉軒靚過去啊！睇佢碎濕濕嘅，碎嘅喺度。咁咪要夾咯。唔使夾咁長。唔試過唔知，試過咪得咯。咁啊
個相品嚟我嚟佢削啫嘛，其實佢唔係兩個嚟上添，佢個想揾係削，係啦，淋咗啊，削即係滑椒。梗係唔係啦，滑削係有回事噶嘛。Oke, udah dulu sahabatku. Terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa ya di like, di komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam semangat, sehat, sukses selalu bersama silaturahmi. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.